Zločini i genocid su se dešavali širom Bosne i Hercegovine. Svjedok tome je bio i naš sljedeći gost. Svojom dokumentacijom rata, a posebno intervjuima logoraša iz Gabele, Tretelja i Heliodroma, ovaj čovjek je zaista omogućio da istina i pravda prevladaju. Ja sam iz Selimić Alen, selo Prenj. Uštili su me doma isto 17.7.1993. Bio sam u logoru Gabela u Trici. Tukli su me kad su me doveli, tukli su me doma. Mlatili su ljude isto sasačijem. Tukli su me puškom, nogama, rukama, sač. Nije bilo dovoljno hrane, nije bilo dovoljno vode. Razbolio sam se onda u logoru, spavali smo u praši, nismo imali na čemu spavati. Bilo je grozno. Bio sam 40 dana. Dragi gosti, naš sljedeći gost ima jednu posebnu dimenziju. Najavu ne želimo učiniti mi, voditelji. Zbog toga bi zamolio dječaka kojeg ste upravo vidjeli na prethodnom videu, a koji je danas izrastao u jednog plemenitog insana, Alena Selimića iz sela Prenj kod Dubrava, da nam se pridruži ovdje na bini kako bi najavio našeg sljedećeg gosta. Gosta koji ga je prije 26 godina intervjuisao nakon što je kao 15-godišnjak izašao iz logora Gabela. Selam aleikum. Dobar dan svima. Poštovani gosti, eminencijo i svi koji ste došli, hvala vam prvo veliko ovdje popunili i što ste došli u ovako ovolikom broju. Naša srca su stvarno puno radosna što vas vidimo ovdje danas, da ste svojim dolaskom dali doprinos da ne zaboravimo Srebrenicu i da ne zaboravimo šta nam se desilo u proteklom ratu. Eto, imali ste priliku u ovome kratkom izlaganju da vidite mene kao logoraša. To je bilo neke možda 2 do 3 sedmice već poslije samoga izlaska iz logora, tako da smo izgledali dosta groznije ili dosta gore nego kad je Akif došao već u Butrović polje da nas snimi. Ovo je moj prvi put da ovako nešto radim, najavljujem, međutim Akif me je zamolio da ga ja najavim pošto smo, eto, mi imamo tu vezu i tu konekciju odatle, tako da nisam mogao čovjeku da izađem iz hatura, što bi rekli naši stari. Svi mi znamo šta je bilo u Bosni i Hercegovini, znamo šta je rat, znamo šta je logor, znamo šta je Srebrenica, šta je Prijedor, šta je Tomaštica, šta su Ahmići, tako da vam ja ne bi oduzimao puno vremena. Želim da vam predstavim čovjeka koja je jedna živa legenda, on je jedna hodajuća enciklopedija, on je jedna živa arhiva, čovjek čiji su snimci i dokazi osudili šestorku zloglasne Herceg Bosne na 116 godina zatvora. Čovjek čiji su dokazi optužili i osudili Republiku Hrvatsku kao agresora, koja jeste bila agresor na Bosnu i Hercegovinu. Zato da ne bi dužio, dame i gospodo, ja vam dajem našega Bosanca, Bošnjanina, Akifa Agića. Hvala vam. On je pobjednik, vi ste pobjednici, Bosna i Hercegovina je pobjednik. Bosna i Hercegovina ima veliko stradanje. Mir na Balkanu je jaka Bosna i Hercegovina. Samo smo mi garant, Bošnjaci, kad smo jaki, da je jak Balkan. To je istina. Ja svjedočim, imam dokaze za to. Ovom gore vrlom gospodinu Paul Nirup Ramusen, taj vrli čovjek, on je se usudio 93. da bude na strani slabijeg, ali da bude na strani istine i pravde. On je vaš istinski prijatelj. On je svjetlo
nas, bosanskih muslimana, da mi, bosanski muslimani, nikad ne smijemo biti zli kao što su naši susjedi iz Srbije i Hrvatske. Mi moramo poštivati, uvažavati, jer mi smo nagradom milostivog tu rođeni gdje jesmo. Graham se zapalio u Engleskoj pred parlamentom, posuo benzin, samo da skrene javnost svijeta šta se dešava. Ed Williams, Roy Gutman i ostali su prvi probili informativnu blokadu o strašnom zlu koje se desilo u Bosni i Hercegovini. Nama je velik put u budućem vremenu borba za istinu. Uvaženi dogradonačelnik vašeg grada Velea je izuzetan prijatelj Bosne i Hercegovine. Oni su vas prihvatili. Oni su vas prihvatili kad vam je najgore bilo, a vi ste se odužili svojom dobrotom onakvom kakvu ima Bosanac i Hercegovac. To je snaga ovozemaljska. Bosna i Hercegovina ima vrlo loše diplomatske aktivnosti u svijetu. Naši ambasadori dosta njih radi na razgradnji Bosne i Hercegovine, jer projekat koji je presuđen u Hagu za genocid, on je aktivan i živi punim plućima. Presuda se na njih odnosi samo kao jedan papir. Vi ste vidjeli svi uoči presude u Hagu za genocid koji su činili. Strah šta će Bosna i Hercegovina poduzeti pravnim aktivnostima protiv tih zločinaca. Bosna i Hercegovina ništa nije poduzela, jer ne zna. Moraju se iznjedriti od vas ovdje i od ovih naših prijatelja da se pravno ukaže da se nosioci počinitelji genocida moraju kazniti. Na njih se mora ukazivati u Bosni i Hercegovini prstom. Vi ste zlo. Republika Hrvatska je izvršila agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Današnja politika zvanična škrto se oglašava. Škrto, bolno škrto. Čak su se i prepali te presude gdje je donesena presuda da je na čelu udruženog zločinačnog poduhvata bio zločinac Franjo Tuđman. Temelj presude su moji dokumenti. Vi ste vidjeli ove dokaze što ima. Bosna ima pobjede. Ja pišem o pobjedima. Ja se zovem Akif Agić. U presslužbi sam Armije Republike Bosne i Hercegovine, presslužba 3. korpusa, presslužba 7. korpusa, presslužba generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine i bio sam referent informisanja štaba generalštaba Armije, što je najveća funkcija za informisanje u vojnom informisanju. Dopisnik sam radio televizije, kojim je objavljeno 1000 mojih priloga. Dopisnik sam i ostali bio agencije, ali su prenosile moje se agencije, moje vijesti, prenosile jer su one direktno sa ratišta. Borba za istinu traji. Ovo što naša djeca gledaju ove kosti, vi to treba da obilježite. Ali vi treba da obilježite jednu stvar. Da je Bošnjak goloruk. Republiku Hrvatsku su do zuba naoružali. A Jugoslovenska narodna armija do zuba naoružana. I kada su dobro utvrdili, kada su dobro provjerili, onda su natovarili Bosni i Hercegovini embargo da se Bošnjak ne može braniti. Mi, ovdje koji ste tu, vi i oni gore u Bosni i oni u Novom Zelandu, oni u Ontariju, Čikagu, diljem svijeta, vi ste onda stvorili, odbranili Bosnu i Hercegovinu. Uprkos cijelom svijetu. Ja ću malo vas uputiti ovi mlađi. Snaga je tu. Gledajte, bit mala, bit velik. To more Bošnjak. Samo Bošnjak. Bit ustrajan. Vi ste vidjeli ove karte malo prije. Fali na kartama više od pola onoga teritorija koju je armija Republike Bosne i Hercegovine kontroliše. Jer je tu bio HVO i Hrvatska vojska. To su strašni zločini. Nemojte nikad pomisliti da je to činila Srbija sama. Uporedo sve jedan korak su i danas radi.
iste politike koje je krojio zločinac Franjo Tuđman, Slobodan Milošević su potpuno preslikane i danas. Mi imamo slobodu u Bosni i Hercegovini. Mi imamo slobodu kretanja. To je nedovoljna sloboda. Ne govori se bosanski jezik. Svaki dan u svakom pogledu Milorad Dodik čini šprdnju sa ovim kostima, sa ovim majkama gore. Vi znate, islamska zajednica, ovdje uvaženi evropski muftija, kad ulaze zločinci sa zločinačkom oznakom u Višegrad, ulaze u groblja, ulaze u Vlasenicu, u Bratunac, da skine onu riječ genocid koja je dokazana u Hagu. Bošnjak nije odbranjen ničijom mudrošću. Nedostatak mudrosti je falilo da nas se više odbrani, ali jeste odbranjen hrabrošću naših sinova, jeste odbranjen borbom armije Republike Bosne i Hercegovine. Onoga momenta kad smo mi stasali, kad smo postali faktor vojni, kad smo dobili manevarske jedinice koje mogu biti lako pokretljive, koje se pokreću iz Bugojna, iz Viteza, dolaze do Sanskog mosta, tad se pravi mir. Mi u Bosni i Hercegovini nismo vojno mogli pobijediti, ali sigurno je da nismo mogli izgubiti, jer mi smo osuđeni da trajemo i da istrajemo na svom prostoru. Vi vidite za mladi, moja knjiga Svjedoci zla, ja udaram u glavu. Franjo Tuđman je zločinac. Ja radim u Travniku, svaki dan gledam i HDZ-ovce svega sklanjaju se predamnom. Ja sam pobjednik. Ne mislim ja, nego moja armija Republike Bosne i Hercegovine, moja vjera i moj narod što ima, moraju se tjerati u kut. Ja tjeram ratne zločince. Presuda u Hagu, koja je donesena za udruženi zločinački poduhvat. Republika Hrvatska što je izvršila agresiju. Temelj te presude su i danski vojnici koji su bili u UNPROFOR-u, britanski vojnici koji su bili u UNPROFOR-u, svjedoci koji su kao što je Alen naš, moji dokumenti. Šta je sa presudom u Hagu? Presuda u Hagu je sramota onoga koji je podnio. Sram ga isti bilo, pred vama javno govorim, da je nedovoljno dokumenata imao na Dovliko Kostiju. Sakib Softić i drugi. Sram ga isti bilo da nije imao dokaze Bratunac, Vlasenica, Srebrenica, Foča, Kladanj, Ključ, Sanski most i Prijedor. Gdje su ti dokazi? Ovdje među vama ima živih boraca koji mogu svjedočiti ovaj. Dakle, presuda u Hagu za genocid koji se desio u Srebrenici. Genocid je bio juna 1992. Glavnina genocida se završila. Kulminacija je bila Srebrenica 1995. Vlasenica, Bratunac, Foča, Višegrad, Prijedor, Ključ, pa nemojte da dalje koga zaboravim da nabrajam. To je sve završeno pred očima međunarodne zajednice još u prvoj polovini 1992. Mi, bosanski muslimani, Bošnjaci, smo se sistematski uklanjali i ponižavali sa ovih prostora. Za ove mlađe, a posebno za starije, koji skrivaju istinu i ne znaju je. Intelektualci u Sarajevu se skrivaju, dodvoravaju se onima u Zagrebu da im ne iskvare tu istinu da je Hrvatska izvršila agresiju. Dakle, 18. novembra 1991. godine je formirana zločinačka Herceg Bosna. Onoga dana kad je pao Vukovar, njima nije bilo do Vukovara. 15. januara je stvorena Srpska republika, 9. ovog što slavi, januara 1992. Vidite podatak koji govorim. Kad govorite podacima, vi se malo onako izgubite. Mi smo tad svi bili u bivšoj Jugoslaviji. Mi smo tada u Jugoslaviji bili. Znači, proglašenje toga, sudije, visoko sudsko tužilaštvo, odnosno tadašnji sud Bosne i Hercegovine, tadašnji sud Jugoslavije, ništa nije poduzeo protiv zločinaca. Vidite što govorim. Znači, 9. januar, 18. novembar 1991. godine. A mi Bošnjaci, mi smo bili nespremni za to, jer je tako trebalo da bude.
kako treba da bude i kako milostivi rasporedi, tako je najbolje. Da smo se mi slučajno bosanski muslimani naoružali, tad bi pored agresije Republike Hrvatske, Jugoslovenske narodne armije izveli i međunarodna zajednica napad na nas. Tako da smo, htjeli ne htjeli, morali biti goloruki. 29. februara 1992. to je bila prestupna godina, znate, ne 28. nego 29. februar i 1. mart dolazi do referenduma gdje se izglasava Bosna i Hercegovina. Znači, za slobodnu Bosnu i Hercegovinu smo dali svoj glas. Mi danas imamo kapacitet, danas imamo puno veći kapacitet. Bošnjaka ima oko 55%, čak sa tendencijom do 56% trenutno u Bosni i Hercegovini. Mi referendumski danas moramo svoju zemlju vratiti negdje treba. Imamo uvijek onoliko broj bosanskih katolika i bosanskih pravoslavaca koji vole Bosnu i Hercegovinu. Referendum je bilo jedna politička igra kako namamiti Bosnu i Hercegovinu, da ne ostane u krvnoj Jugoslaviji, a da izađe da je dobije Hrvatska, zapravo za početak toga. Tako je počeo rat. Zločinac Franjo Tuđman nije branio gore Hrvatsku, gdje je bilo više od trećine okupirano hrvatske teritorije. Naprotiv, on je 10. maja svojim poslušnicima da sprovedu njihov dogovor iz Karađorđeva, Bobanu i Karadžiću dogovorio o daljnim aktivnostima podjeli Bosne i Hercegovine. Juna 1992. kad su bili strašni zločini gore po Višegradu, po Bratuncu, svega, dat je ultimatum armiji Republike Bosne i Hercegovine da se mora počiniti HVO u svim opštinama gdje je HVO. Oni nisu podilazili. Oni nas ponižavaju. Oni uopšte kažu sa tih sastanaka, oni nas ne zarezuju nikako ni 1%. Mi da se počnemo HVO, da se mi počnemo HVO, to je nemoguće. To je jun 1992. a gore bijesni rat. Tad je zločinac Franjo Tuđman i HDZ, Republika Hrvatska, nisu zabili nož u leđa Bosni i Hercegovini, sjekiru su nam zadili. Tad je bilo nemoguće prihvatiti, ni predsjednik Izetbegović, ni ostali, nemoguće je bilo prihvatiti da smo na takvu zlo se, mi bosanski muslimani, mi Bošnjaci, da smo ostavljeni cjedilu pred cijelom međunarodnom zajednicom uz lažnu podršku, izađite na referendum i vi ćete dobiti slobodu. Što su svakako naši predstavnici i učinili. Vidite, oktobar 1992. je vrlo karakterističan. Oktobar 1992. zajedničke akcije zločinaca iz Srbije i Hrvatske, zauzima se Jajce i zauzima se Prozor. Jajce dobija HVO i HV, a Prozor Jajce dobija srpske snage i JNA, a ovaj Prozor dobija HV i HVO. Dakle, dva grada u isto vrijeme mi gubimo. To je psihološki u onako teškom napaćenom stanju gdje te razvaljuju zločinci, gdje smo golorici, gdje se ide na tank sa flašama, gdje čekaš preko puta. Ovo, vi se sjećate rahmetli Nine Čatića, ja se možda neću javiti. Ja sam slao izvještaj, ja se možda neću javiti. Ali rahmete je njemu. I ovi reporteri i mediji, i oni su kalkulacije pravili da li je ta stvarnost taka. Dakle, mi smo tada osjetili najgoru izdaju koja se mogla desiti. Krenuli su januarski sukobi 1993. Krenuli su pregovori u Ženevi. Delegacije Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine u pregovorima učestvuju i organizator je Vence Oven. I oni su dogovorili kakav će biti plan da se naprave te provincije. Između ostalog, Gornji Vakuf treba da pripadne provinciji HVO. Kojem HVO? Koji HVO da se mi počnemo armiji? Propadaju pregovori. Hrvatska regularna vojska, sve što je imala je izvele napade. Na Gornji Vakuf, dakle, moji dokumenti ovim svjedocima svjedoče imena i prezimena ubijenih ljudi, ubijenih bojovnika Hrvatske regularne vojske. Prekidaju se pregovori u Ženevi zbog Gornjeg Vakufa, jer u provinciji 10 neće se počiniti. Tek se poslije komanda i armija Republike Bosne i Hercegovine izdaje naredbe, kaže ne smijemo se počiniti. Ženevski pregovori su prekinuti. Nije se moglo dogovoriti i neće biti podjeli. Ponovni pregovori. Ženeva
Jul 93. U julu su ponovo isti akteri i napravljena je država Unija 3 države. Treba je potpisati. Tu su predstavnici Srbije, Hrvatske, Milošević, Tuđman i ostali i ove niže. Naš predsjednik Alija Izetbegović je između ostali Miro Lasić, Miro Lazović, ostali su bili tako. Dešava se na terenu nešto što je najljepši, nešto što pravi preokret u ratu Republike Bosne i Hercegovine. Armija Republike Bosne i Hercegovine oslobađa 27. jula Bugojno. 5.000 vojnika, vrlo dobro naoružani, je sada slobodno i oni se mogu okrenuti prema Hrvatskoj. Do zuba smo se naoružali. Pobjedili smo HVO. Predsjednik Alija Izetbegović zove Dževada Mlaču. Dževade, ko je u Bugojnu? Kaže, predsjedniče, mi smo. Prekine se taj. Ponovo zove predsjednik. Dževade, molim te reci ko je u Bugojnu. Predsjedniče, mi smo u Bugojnu. Ponovo zove 3. put. Predsjedniče, mi smo u Bugojnu. Ala rahmetelje, Alija Izetbegović je blaga ličnost, smirena, u vrlo teškom vremenu. Da je bio agresivniji i drugi bi nas tukli. Razumno, prvi put dobija priliku da može ravnopravno razgovarati na stolu. Poslije toga 27. januara, 27. jula 1993. još jedna veća informacija. Oslobađa se, deblokira se Gornji Vakuf. Time je zločinačka država Herceg-Bosna na koljenima. U Ženevi predsjednika Izetbegovića svi napuštaju. Svakako da imaju tu svjedoci. Tu je Miro Lazović, tu je Miro Lasić i tu su drugi. Svi oni koji su bili nisu Bošnjaci, a to je nekorektno bilo. I vraća se predsjednik ponovo u Sarajevo. Navodni su onda, sada se govori da li je Sabor. Sabor se tada i pitao i ne pitao vrlo malo i nimalo. Odluka je da smo mi dobili na vremenu, da je naša armija Republike Bosne i Hercegovine stacala, da Hrvatska neće uspjeti u svojim zlim namjerama. Oni su potučeni. Tada su poslali specijalne postrojbe varaždinske, oklopno mehanizovane jedinice. Oni su potpuno razbijene u Gornjem Vakufu. To su bili prelomni trenuci. Zločinac Franjo Tuđman nije potpisao što je morao, on je kapitulirao vojno. Ovo kad govorim, ovu knjigu, Svjedoci zla, koja je temelj u Hagu, koju čita Josipović, predsjednik Hrvatske, koju čita Mesić, Anton Nobilo, Vesna Pusić i ostali svi, ona se diljem svijeta i diljem Hrvatske čita, jer je to strašno zlo koje je činila Hrvatska, je počinio zločinac Franjo Tuđman, ne u ime svog naroda, nego u ime svoje zločinačke politike i svoje grupice s kojom radi. Tad još uvijek traje bijesni rat po istočnoj Bosni, ali je puno lakše. Ja sam predsjednika Izetbegovića gore informisao sa pismo predsjedniku koji je u Zlatnoj knjizi. To su bili prijelomni momenti za agresiju Republike Hrvatske na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Predsjedniče, lažu vas. Normalno da ga lažu, pa ovi naši političari kada svega u svakom pogledu lažu. Vidite kako su oni danas, tako su i prije, tako će i sutra biti. Mi moramo gurati bolje. Ovaj gospodin tu, vaš što je došao, naš Rami Salkić, to je hrabar Bošnjak. Vidite, on hoda uspravno Banja Lukom, hoda gdje se počinio genocid i on govori, vi to nećete raditi. Takih Bošnjaka majka mora iznjedriti još. Zašto ovo govorim? Nemoj mene da podvijam glavu. Mostar, Goražde, Srebrenica posebno. Nemoj učiti djecu da podvija glavu. Nikomi. Vidite jednu malu igru za informacije. Vučić je iz Bugojna, Boris Tadić je iz Sarajeva, Đindić je iz Travnika rođen. To sada se dokazuje ni veliko srpstvo. Svu politiku Hrvatski vode Hercegovci. Gore je Bandić, načelnik skoro 20 godina, gradonačelnik Zagreba. Gore su Ivić Pašalić i ostali, Gojko Šušak, oni su instalirali i Hrvatska i Srbija su okupirani. Naša borba za ovu bolnu istinu Srebrenici, ona je borba ovdje. Mi je trebamo diljem svijeta pričati. Ona je kod ovih vaših domaćina iz Vejla. Oni su plemeniti ljudi. Oni znaju da svoju slobodu brane kad brane i našu slobodu. Kada mi ovo budemo prikazivali i govorili u Nišu,
budemo u Novom Sadu, vjerujte da će doći do puno boljeg vremena. Zašto govorim ovo? Vidite, mi smo sami sa sobom moramo malo boljih ljudi iznjedriti. I kaže, kad će doći? Doći brzo. Ja ovdje, nemojte sada govorim, ovdje sam vidio naše ugledne imame i druge inženjere. Moja Ismihana je tu, ona vodi neki projektni biro u Beču, ovdje je Sanjin. Ovdje je naš uvaženi muftija, evropski, koji je bio u Banja Luci. Znate šta znači prespavati u okruženju zločinaca? Genocid nije kažnjen. Genocid u Bosni i Hercegovini je živ. On živi punim kapacitetom. Sudije, tužioci, policajci, vojnici koji su činili, prevrtali, ubijali, oni su svi na funkcijama sada. Majke naše kad dođu tamo, one se ponižavaju. Vidite koliko je nas bilo u Bratuncu, koliko je nas bilo u Vlasenici, koliko je nas bilo u Srebrenici, koliko je nas u Višegradu, Foči, vidite koliko nas ima. Znači oni su genocid, oni su gurnuli. Oni eksploatišu svoj zločinački naum. Republika Hrvatska ne odustaje, ona se ne kaji, a moraju se kajati samo kad ih mi natjeramo istinom i sa svojim jedinstvom, sa svojom snagom koju Bošnjak ima. Ja znam, ja vjerujem, ja vidim te ljude u Bosni i Hercegovini da smo najjači na Balkanu. Jer mi branimo svoj toprak. Bošnjak nikad neće napraviti Vuku. Bošnjak je tamo gdje su njegovi mezari. Ako Bog da, Bog je svjedok, da će vama snage svima, da ćete se vi vratiti gore, da će i naši prijatelji iz Vela, naši prijatelji diljem Danske, Švedske i drugih prijateljskih zemalja da budu naši gosti, da ih vi udomite u jednom dobru kao što su oni vas i pružili vam ruku. Kad milostivi pravi, vidite ovo, kad milostivi pravi, kad budeš razočaran, nemoj biti razočaran, nemoj čovječe, mal si, budi dobar. Najbolje je onako kako on kaže. Vi vidite vanjske poslove ko vodi Crnadak, vidite Dodika kako. A onda ja kažem drugim očima, ja vidim vas ovdje i svi ste krajeva došli danski, vi ste prelijepi, vi ste snaga, lijepo obučeni. Vidim ove vaše prijatelje, vi ste istina, ne ambasadori, vi ste više od ambasadora Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta. Vi ste istina, vi ste ambasadori dobra. Još vam nešto da kažem. Mi smo bosanski muslimani, mi smo specifični. Nemoj učiti, ništa nemoj učiti slabijeg od sebe. Kad nešto učiš, uči boljeg od sebe. A Danska je bolja zemlja. Danska je ljepše uređena. Švedska je bolja zemlja. Ona je ljepše uređena. Trebamo to prenositi u našoj domovini. Trebamo kaže kakva je, nekad kaže ti puno optimizma. Nije puno optimizma. Nama vrlo malo treba. Vrlo malo razuma. Ako kaže nešto Valentin Incko, ne da Rusija. Ako kaže ovaj, ne da ovaj. Ako kažu za presude u Hagu, koje su sramne, koje su gore od najgore zla. Kad je enklava Srebrenica pod zaštitom međunarodne zajednice, pod rezolucijom 1, 2, 3, 5, 10 prodana i izdana. To je bruka ovozemaljska. Koliko god gubili patili, da znate da nas se boje, jer mi smo glasnici dobra i glasnici istine. Svaka ona krv. Jučer sam sreo Armina iz Prijedora i njegova majka kaže kako je, a njegove majke brat Armin je ubijen sa 17 godina. I ja gledam Armina sada, to je njezin sin, možda ima 3 godine, 4, i vidim Armina, Armin je pun snagi, on je lijepo dijete, crne oči, svega. To je reload, ponovno učitanje. Bog nam daje puno. Danas u Bosni i Hercegovini nas ima preko 2 miliona, možda 2 miliona i 100. Procentualno nas ima 55%. Porušili su nam džamije, mi napravili sve jednu. Da ne govorimo samo džamija. Ono tužilaštvo i sudstvo je vrlo dobro zamišljeno. Ali izvođači, operatori su namjerno ubačeni. Građanski bunt
građanska hrabrost, putem prava, demokratskih protesta se moraju dešavati sve. Moraju se uključiti progresivne intelektualne snage da budu hrabre, da se on diči što je Bosanac i Hercegovac. Ne ove koji podvijaju rep. Nikoga neće nas braniti. Svako onaj kome su babu ubili. Ovaj Alen ima sada skoro 100 kila. Vakih momaka koje sam ja snimao koji su bili u logorima, oni su izrasli. Oni neće više u logor. Neće više moj babo, nećeš moju majku i moju sestru. Nećeš to više obečastiti. Nećeš, mi ti garantimo bosanski sinovi. Svako ko pogne glavu, on nije Bosanac. Ja vama iskreno zahvaljujem na hrabrosti pa ste pozvali mene. Moje promocije knjiga, moji radovi, tjeranje zločinaca je izuzetno posjećeno u Bosni i Hercegovini. U Travniku je 350 ljudi. U Sarajevu je gore na Kovačima gdje je predsjednik Izetbegović amfiteatar, gore je bilo preko 300 ljudi. Mostar je puno, Stolac je puno, krcato bilo. Zašto govorim? Ovdje nema politiki. Političari se moraju mijenjati i mi moramo mijenjati ovaj. Nije političar star ako ima 70 godina, ali je star ako traješ 20 godina nisi ništa uradio. Sram te bilo za 20 godina nisi uradio. Ja ovo posebnu čast imam. Ja nikom ne podilazim. Moje informacije Akifa Agića, ratnog reportera, dopisnika radio televizije Bosne i Hercegovine, su mjerodavne bile u Hagu. Mojim informacijama se koristio predsjednik Alija Izetbegović kao tačne i provjerene informacije. Ono što kaže Akif, tako je sa ratišta. Ja sam direktno prenosio, pisao o ljudima, oni govore, ja ih pitam. To je ratni reporter, to je misija reporterstva. Sve ostalo je laž. Ja kad kažem ovo malo prije, pa sam spomenuo nekoliko puta za našeg Ramiza, za našu majku Bakiru, za našu Fadilu ovdje koja sjedi za mojih leđa. Mene je sramotno da ja malo sjedim ispred majke Fadile. Pa kad gledam one Amorove slike i kosti, mi uz ovo treba kraće Amorovo, ali se moraš znati, vidiš, sine, šta te čeka ako poviješ glavu. Vidite ovo kad iskopaš, pa majka, kad te odgaja, imaš 17, 25, 30 godina, nađe koščicu majka i ona će da spusti da mora dovu doći proučiti. A oni to negiraju. Svaki pravni i diplomatski odnos prekinut sa Srbijom i Hrvatskom dok se ne prizna ono što je presudilo u Hagu. Ne ono što sam ja rekao, nego presudu u Hagu. Hrvatska koliko god bila prijatelj, ona je najveći neprijatelj Bosne i Hercegovine. Sve dok su ovi na vlasti. Nemojte misliti da nemate prijatelja u Srbima i Hrvatima. Najviše ih tu imate. Ali sistem koji je napravljen u Srpskoj Republici i ovi sljedbenici Herceg Bosne likvidiraju svoje ljude. Na mojoj knjizi koja piše Svjedoci zla, počinje knjiga je čestita i poštena. Napisao je univerzitetski profesor Fra Ivo Marković. Na mojoj promociji u Sarajevu, gdje ja kažem šta je tekbir. Tekbir je nepobjedljivost. Tekbir je snaga gdje se ti približavaš gore i gdje milostivi odozgo pošalje na pojedinim ljudima da imaju snagu da se mogu od takvih zločinaca odbraniti. I kaže Fra Ivo Marković knjiga je čestita i poštena. Pročitao je on zlatnu knjigu. I kad to pročitaju ljudi, zavole me. Onda da voli svoju domovinu. A kažem ja, vidite ljudi, ovoga ovdje što pored mene sjedi, Fra Ivo Marković. Mi, bosanski muslimani, oni koliko smo prošli, mi Bošnjaci, ne smijemo biti kao oni. Jer to je cijena. Jer oni hoće i tvorci Herceg Bosne i hoće srpski genocidaši, da budemo i mi kao oni. Ne, mi to ne smijemo. Fra Ivi Markoviću, kad je armija oslobađala Travnik, Guču Goru selo, ubili su oca i majku. A on ide na moje promocije. To je jedan intelektualac, znaju ovi moji kolega, Namor, znaju ostali. Znate i vi koji čitate svega. Nikad nikakve ljutnje. Vidite vi u njemu dobrotu. Vidite u Fra Ivi, Frajanku, Franjevicima. Vidite tu snagu.
Marinko Pejić, ovi, svi su, oni kad su obilježavali, ja promociju imam knjige, svi naši Hrvati, oni su tu u prvim redovima sa nama. Dragana Čovića, oni obilježavaju Slobodana Praljka, odnosno onu presudu. Rekao, nema ljutnje kod Fra Ive, on je naše svjetlo da mi vidimo u mraku. On je ono što nas dijeli od ostalih. Još da vam i ovo dopunim, o Slobodanu Praljku, zločincu. Nije se zločinac ubio. Nemojte vi misliti da je se on ubio što se kaji ili da ne prizna presudu. Sve je on razumio dobro. U minulom vremenu, prije presudi, on je hiljade i hiljade podataka objavio o hrvatskim dokumentima, gdje sve poimenično govori koje je zapovijesti šta je uradio. On je zločinac koji je odgovoran za Stari most. Slobodan Praljak je popio to jer je očekivao da će taj časnik hrvatske vojske da kaže to nije Slobodan Praljak uradio. Naprotiv, sva silovanja koja su se desila, živi štitovi, sve su bili pod zapovjedništvom. Naši dokumenti koji su bili u Hagu, sad su svi u Hrvatskoj. Ja sam došao ovamo preko Novog Sada, pa sam obilazio gore, pa da dođem. Zašto? Pa zato što će me odmah privesti oni. Zašto će me privesti? Pa zato što su krivi oni. Oni nemaju nijedan podatak da kažu, gospodine Agiće, vaš izvještaj taj nije dobar. Ovaj epilog nije dobar, ovo je netačno. Nego ćete privesti da te maltretira, da mjesec dana će ti svašta uraditi. Ali borba za istinu mora trajati. Puno vam hvala, najljepši ljudi. Puno vam hvala. Puno vam hvala. Kao što je Ala Rahmeti Alija, pa on nađe filozofa Levija. Puno vam hvala, pa ste vi ovoga našeg velikog prijatelja, pola našeg gradonačelnika, ministra, da vi pravite takva prijateljstva. Mi pruženu ruku koju imamo od evropskih zemalja, od ovakvih ljudi, mi moramo prihvatiti i oni znaju našu vrijednost. Takvi ljudi su naše svjetlo. Vejle je poseban grad. Onaj umor koji je bio i kad sam sad sa vama je posebno zadovoljstvo i sreća. Puno vam hvala.